umutobe w'amashu urakenewe ku bantu bafite indwara z'uruhu, ku mahwima, ku ngakora kadakira, ku mpatwe, ku bwihebe, ku ndwara z'uruhu z'ubwazo, umwijima ukora nabi, kuri guta ubwo n'ababyimba ingingo, abagwaye impyiko, ibisebe byo mu gifu n'ibisebe bidakira. Icyo ni cyakamaro k'amashu gafite, ni ibintu bigera mu 9. Abarya karoti imwe ku munsi bafite amahirwe yo kurokoka kansere y'igihaha, kansere y'amaraka, kansere y'igifu, kansere y'umuhogo, kansere y'amara manini, kansere y'umura uriya bitumiramo, ntabwo mvuze kole ahubwo ni rectum. Noneho yarangiza kansere y'uruhago, abantu benshi cyane bazarokoka, bazagira amahirwe yo kurokoka kansere y'izo mpande zose, nta yindi kibiteye keretse kuba barya karoti. Yongera amaraso mu muntu, yongera abasirikare b'umubiri, itera abana igikuriro, ni inshuti magara y'amara manini, ni inshuti magara y'amara manini, kandi gatera abana igikuriro. Ishyira amara kuri gahunda ukituma, kuko bisabwa ko umuntu areba ko ni bibi kubona iyo umuntu abonye aranga itangiye kurangiza amasaha 24 atarituma, aba agomba gushaka muganga. Noneho kubw'ibyo niyo mpamvu bavuze ngo ituma amara ataziba, ivura ibisebe byo mu gifu, yoza amaraso, izibura agasabo k'indurwe, irinda inkorora, ituma abantu bihagarika neza, itera kuryoherwa, ituma abantu bagubwa neza, ikumva bakeye mu mazi mu bwenge, yongerera amashereka bonza, nibyo bita galactogogue, ngo yongera amashereka y'ubwayo. La genissa tissulaire kitane, itera itoto mu ruhu no mu mihore, renforce les immunités naturelles, ituma abasirikare b'umubiri biyongera cyane. Carminative, izibura amara ntiyuzura umwuka, vermifige, yica inzoka, hepati, cicatrisant de plaie, ivura ibisebe, irinda umunaniro, igatera igikurira abana, ituma abana batagorama amagufa, irinda indwara z'amenyo, yongera amaraso ubwayo, ituma abantu batagira imvuru zo mu mara, irinda indwara zo mu mara, ikarinda imbiswi ku bana, igatera abantu bakuru kudakunda bw'imbiswi. Ntabwo abantu bakunda kwituma amaraso bayirya. Ukunda amahoro, umwijima ukunda kuruhuka, umwijima ukunda imboga, umwijima ukunda imbuto, umwijima ukunda koga, kandi umwijima ukunda kunywa amazi. Bize ku rugero, ngaho fata onyo, ngaho fata indimu, yaburetse indimu, ngaho fata karoti imwe, ngaho shyiraho ibiyiko 3 by'amashu yinitse, y'amashu akase neza, ngaho shyiraho ingano zinitse nk'ibiyiko 3 cyangwa 4, fata ku gasalade, utegura ibyo kurya hirya, yego uzarye ngo uhage, ariko maze kuragira amagara yawe, banzi bizima mu nda yawe, ubuzima bubonaho bwitagadurira. Linda Afya. Impyiko zawe zikora neza, iyo ibihaha byawe bikora neza, iyo umwijima wawe ukora neza, iyo uruhu rwawe rusohora imyanda neza, iyo amara yawe anoza neza kandi ukituma neza, yarangiza ubwo amaraso yawe ari mazima, nawe ufite amagara mazima. Noneho aha rero mwumve neza abakurikirana, ingingo zishinzwe gukora icyo bita depilation, depiler, rendre pire, kugira ngo amaraso yawe ave mu myanda, ni impyiko zawe. Amaraso yawe ave mu myanda, ni ibihaha byawe bibikora. Amaraso yawe ave mu myanda, ni umwijima wawe ubikora. Amaraso yawe ave mu myanda, ni uruhu rwawe rubikora. Amaraso yawe ave mu myanda, ni amara yawe y'imigabane, amara yawe y'imigabane yombi abikora. Ibi bintu rero turashaka ngo nibura tubivurire rimwe kuba twumva n'abakurikiranye, kugira ngo umuntu aba afite amagara mazima, nuko amaraso ye, ingingo zishinzwe koza amaraso ziba zikora neza. Izo ngingo mwazumvishe ni imigabane 5. Impyiko z'umuntu ni 2, imwe y'uburyo n'indi y'ubumoso, ziziritse ku mugongo mu rukenyerero. Iyo umuntu azigwaye akunda gucika umugongo. Kuri izo, bitewe nuko zishinzwe kuyobora amazi mu muntu no kuyasohora, ziyavanga amaraso, iyo zarwaye umuntu agira inyota ya mu gicuku. Iyo umuntu azirwaye, bitewe nuko zituma umutima udatera neza, akunda kwibagirwa ibintu, akabyibagirwa ahageze. Iyo bitaraho, kuko zituma amaraso aremera, iyo amazi yabaye make, umuntu akunda kuva imyuna. Noneho kubw'ibyo, impyiko z'umuntu zikeneye ibi bintu ngiye kubabwira. Zikeneye amazi angana na 1 n'igice ku munsi. Kanywa igice cya litiro mu gitondo, ikindi ku manywa, ikindi nimugoroba, bigahinduka akamenyero. Bikazatuma utagwara umutwe, nta kaberetwa, tucika umugongo, turwara rubaga impande,
ntabwo utumba, ntabwo ugira impatwe bitewe n'ayo mazi ahagije atyo. Uretse kuvura impyiko gusa, ahubwo baba bavuye byinshi cyane, kuko amazi afite uruhare ku bihaha, akagira uruhare ku mara, akagira uruhare ku bwonko, ku buryo ubwonko butabonye amazi ahagije ku munsi buzimiza ubushobozi kuri 85% mu mikorere yabwo, bugakora kuri 15%. Niyo mpamvu abatanywa amazi kubabona abatekereza nk'abana si igitangaza, kubona abapanga nk'abasinzi si igitangaza, kubona abatonganyiriza hatari ngombwa si igitangaza, kubona abafite uburangare bwinshi si igitangaza, kubona amakenga ari make si igitangaza. Umuntu akeneye kunywa amazi ngo nibura ubwonko bwe bukore ku gihe kandi buhore ku gihe, mbese agira icyo bita rendement psychologique complet, noneho imitekerereze yawe ibihagaze ku mwanya wayo. Noneho impyiko ntabwo ari aho zigarukira gusa, ahubwo hongeye kutubwira ngo n'ibihaha. Ibihaha nabyo bikeneye amazi kuri 90%, yarangiza ibiribwa bikaba 10%. Ibihaha iyo byoga buri munsi bitewe no kunywa amazi, bishobora kohereza umwuka neza bikawuyungurura, bikawohereza mu maraso, bigatuma abantu batagira ibizungera, bagasinzira neza, umutima ugatera neza, amaraso yabo akaba meza, kandi kuri bo ntibagire ibinya. Abwo rero umwijima, ibihaha nabyo byoza amaraso bikoresheje kuvanga umwuka mu maraso avuye mu mutima. Hirya yaho umuntu akeneye kumwijima ukora neza. Umwijima ni rwa rugingo rwitwa nyina w'ingingo kuko rushinzwe kwizigaburira. Umwijima ukunda amahoro, umwijima ukunda kuruhuka, umwijima ukunda imboga, umwijima ukunda imbuto, umwijima ukunda koga, kandi umwijima ukunda kunywa amazi. Kubw'ibyo ibyo abantu bagomba kubizirikana bakamenya neza ngo nywa amazi, ndaruhuka, ndasinzira, ndiyuhagira, nkunda amahoro, ndya imboga, ndya imbuto, kubwo gufata neza umwijima. Ibyo ntubirire rimwe, ahubwo bikaba gahunda y'imirire yawe ya buri munsi. Amara akeneye ibyo navuga ngo ndibihutane bitatu. Akeneye kunywa amazi, kurya ibyo kurya by'ibinyamboga bitera kwituma neza, ndetse no kugabanya umunyu cyane. Ibyo bituma amara akora neza. Muzirikane neza kucyo turushaka amaraso meza, kugira ngo tube tubitunze byose. Tubuno tugiye kumanuka maze turya gusa ibintu tugiye kuvuga aha ngaha. Mu ngingo zikenewe zo kurya cyangwa se ibiribwa runaka, dukeneye ikintu bajya bita onyo. Ndabivuga mbere hano mu majyaruguru birahari cyane cyane kubabirya, ndaza kubivugaho make cyane. Aravuze ngo l'oignon diminue le taux de cholestérol, anticoagulant, hypotensif, hypoglycémia, expectorant, anticancéreux. Birazwi neza ko onyo igabanya urugimbu mu maraso kandi ikarinda abantu kuvurirana kw'amaraso, igatuma umutima utera neza, igabanya isukari nyinshi mu maraso, igatera abantu kutagwara indwara z'inkorora, igakingira kanseri. Irete aussi un antibiotique puissant, ikaba niyica imbuto z'indwara ifite imbaraga, décongestif, igatuma devoir respiratoire, imyanya y'ubuhumekero ikora neza bitewe na onyo. Muzayirya kubera iki? Y'ubwayo gusigabanya isukari. Isukari ibaye nke ubwenge buragabanuka, yaba nyinshi nabwo diabete kiyongera kikaba ikibazo. Noneho ariko isukari dushaze kuvuga ntabwo ari yo mu nganda, ahubwo mu binyampeke habamo isukari. Ariko iyo twakoresheje yo mu nganda ikadutera diabete, cyangwa ikadutera amagufa nk'indwara z'umugongo, cyangwa igatuma abantu bagwara umutima, cyangwa ikongera umubyibuho w'ikirenga, abantu yarangiza ku bantu batabizi, iyo umubyibuho w'ikirenga wiyongera habaho icyo bita diminution neuronale mu myakura yawe yo mu cyo bita hypothalamus, biragenda bikagabanuka, ubwenge bwawe ukareba aho abana bareba, ukagira icyo bita caractère primaire, mbese nturebe aho abakuru bagenewe kureba. Abakuru rero icyo babwirwa ni ukureba kure. Abakuru rero impamvu bareba kure, babona kaga abandi babona ari amahirwe. Noneho kubw'ibyo rero ni bibi ko tumera dutyo. Reka rero duse n'abantu bazirikana neza ngo tugiye kuvuga ku bintu bine byihutirwa. Onyo irakenewe, iriwe iminsi 7 nyirayo yabagize amahirwe. Dukeneye, reka tuyihuze n'amashu, mungurikirane neza. Tuyihuze na karoti, turayihuza n'ingano zinitse. Ibyo bintu ko ari bine mu bizirikane.
mubyumve neza, ni amashu, ni karoti, ni ingano zinitse, ni onyo. Ibi bintu mubikurikirane neza, ni onyo, ni ingano zinitse, ni amashu mabisi ndetse na onyo. Ibi bintu by'ubwabyo turabishakira iki? Haravuze hagira hati ngo nibura buri wese agerageze kumva. Kambere ku mashu aho abantu benshi cyane nibwira ko batazi kuyazirikana nk'afite ubutunzi bukomeye, kandi nshaka ko buri wese yakumva. Haranditse ku mashu bavuzemwo amagambo menshi cyane, amashu y'ubwayo gusa afite akamaro gakurikira, bishaka ko buri wese yakurikirana neza. Aravuze ngo leshu, aravuze ngo une équipe de jus de chou à raison d'un verre par jour. Iyo umuntu anyoye umutobe w'amashu nibura ikirahure kimwe ku munsi, est indiqué en cas d'asthme, de bronchite, de constipation, d'état dépressif, dermatose, congestion de foie, goutte, affection des reins, ulcère gastrique ou varique. Umutobe w'amashu urakenewe ku bantu bafite indwara z'uruhu, ku mahwima, ku ngakora kadakira, ku mpatwe, ku bwihebe, ku ndwara z'uruhu z'ubwazo, umwijima ukora nabi, kuri guta ubwo n'ababyimba ingingo, abagwaye impyiko, ibisebe byo mu gifu n'ibisebe bidakira. Icyo ni cyakamaro k'amashu gafite, ni ibintu bigera mu 9. Aya mashu ntagarukira aho gusa, ahubwo page yacyo 360 y'iki gitabo handitse ngo ce qui a mangé souvent sur l'aliment de cancer de gros intestins, d'estomac et même du poumon, de l'œsophage, de la larynx, de prostate, de bouche et de pharynx. Abantu barya amashu ni gake bashobora gufatwa na kanseri y'amara, ayo ni amashu mabisi, kanseri y'igifu, kanseri y'ibihaha, kanseri y'umuhogo, kanseri y'amaraka, kanseri ya prostate ku bagabo, kanseri y'amashu yo mu kanwa, kanseri yo agashonda mutsima cyangwa se akara kantu mujya mubona kari mu muhogo kamanutse. Aho ngaho abantu barya amashu mabisi hagati y'ibiko 3 cyangwa bakazangurira mutobe tubonye w'ikirahure kimwe, bafite amahirwe yo kutagwara kanseri y'amara, bafite amahirwe yo kutagwara kanseri y'igifu, bafite amahirwe yo kutagwara kanseri y'igihaha, bafite amahirwe yo kutagwara kanseri y'umuhogo, iyo mu maraka. Ku bagabo bafite amahirwe yo kutagwara kanseri ya prostate ndetse na kanseri yo mu kanwa. Ayo ni amashu dutunzi wacu, yaba ari ayandi atukura, yaba ari ay'icyatsi, ayo ni amahirwe ya mbere dufite. Sa nureba rero ongera uyegereze hunyo nabyo byegerane ku isahani. Noneho turajya rero kuri karoti, nayo ni ubundi butunzi dutunzi wacu, aho buri wese asabwa gukurikirana bw'ubutunzi bukomeye cyane. Haranditse ngo mangez au moins une carotte par jour et votre chance d'éviter certains cancers comme celui du poumon, de la larynx, de l'estomac, de l'œsophage, du gros intestin, du rectum et de la vessie grandira sérieusement. Gerageza kuyirya karoti ngo ku munsi urebe ko nawe utazagira amahirwe yo kurokoka kanseri y'igihaha, kanseri y'amaraka, kanseri y'igifu, kanseri y'umuhogo, kanseri y'amara manini, kanseri y'umura, kanseri y'uruhago. Ayo ni amahirwe ndasubiramo. Abarya karoti imwe ku munsi bafite amahirwe yo kurokoka kanseri y'igihaha, kanseri y'amaraka, kanseri y'igifu, kanseri y'umuhogo, kanseri y'amara manini, kanseri y'umura uriya bitumiramo, ntabwo mvuze kole ahubwo ni rectum. Noneho yarangiza kanseri y'uruhago, abantu benshi cyane bazarokoka, bazagira amahirwe yo kurokoka kanseri y'izo mpande zose nta yindi kibiteye keretse kuba barya karoti. Ntigarukira aho gusa, ni ibyo kurya bitera imbaraga. Ubwo ni ku ipaji ya 353. Ni ibyo kurya bitera imbaraga, ni ibyo kurya byongera imyunyungugu, ingingo zigakorana neza, yongera amaraso mu muntu, yongera abasirikare b'umubiri, itera abana igikuriro, ni inshuti magara y'amara manini, ni inshuti magara y'amara manini, kandi gatera abana igikuriro. Ishyira amara kuri gahunda ukituma, kuko bisabwa ko umuntu areba ko ni bibi kubona iyo umuntu abonye itangiye kurangiza amasaha 24 atarituma, abagomba gushaka muganga. Noneho kubw'ibyo niyo mpamvu bavuze ngo ituma amara ataziba, ivura ibisebe byo mu gifu, yoza amaraso, izibura agasabo k'indurwe, irinda inkorora,
ituma abantu bihagarika neza, itera kuryoherwa, ituma abantu bagubwa neza, ikumva bakeye mu bwenge, yongerera amashereka bonza, niyo bita galactogogue, niyo ngo yongera amashereka y'ubwayo. La genissate tiscillaire kitane, itera itoto mu ruhu no mu mihore, renforce les immunités naturelles, ituma abasirikare b'umubiri biyongera cyane. Carminative, izibura amara ntiyuzura umwuka, vermifige, yica inzoka. Hepati, cicatrisant de plaie, ivura ibisebe, irinda umunaniro, igatera igikurira abana, ituma abana batagorama amagufa, irinda indwara z'amenyo, yongera amaraso ubwayo, ituma abantu batagira imvuru zo mu mara, irinda indwara zo mu mara, ikarinda impiswi ku bana, igatera abantu bakuru kudakura bw'impiswi. Ntabwo abantu bakunda kwituma amaraso bayirya, nta mpatwe bagira, irinda ibisebe byo mu gifu, ikarinda indwara zo mu gihaha nk'izi zikurikira: tuberculose, bronchite chronique, asthme, indwara z'igituntu, indwara z'akayi kadakira, indwara z'amahwima irazirinda. Abishimagura bakabyimbagirana bakeneye karoti. Rhumatisme, goutte, artériosclérose, colibaciose, insuffisance hépatobiliaire. Abantu karoti irakenewe ku barwayi rubaga impande n'abatarayirwara ngo bayikingire. Irakenewe ku barwaye goutte, irakenewe ku bantu bafite imitsi isaza, irakenewe ku bantu bafite mu mara hahora yasakuza, irakenewe ku bafite umwijima ukora nabi. Ubibwirwa n'iki? Ni ibinya byo mu maguru, ni ugusinzirwa kunda gukanguka kenshi mu ijoro, ni ugukunda kubabara ubusabusa, ni ukuma iminwa, ni ukutareba neza. Ibyo byose aba ari umwijima ukora nabi. Noneho no kumara kurya ugahunikira no kuribwa mu mukondo wariya mavuta. Ivura inzoka zo mu nda, izo ni nka za scarise, izitwa za oxyre, izitwa ankylostome, yitwa trichocephale, yitwa tenia. Abo bose baba bakeneye karoti. Prévention de maladies infectieuses et dégénératives. Karoti ikingira indwara zanduza n'izitera ubumuga. Prévention de vieillissement et de rides. Karote ni nziza, irinda ubusaza, ikarinda n'iminkanyari mu maso. Ubwo n'ubutunzi bukomeye. Ngaho ngera ufate onyo uyikatakate, ngaho shiraho ya mashu, ngaho shiraho ya karoti imwe, ngaho shira ku meza urye, yarangiza urebe ko ari aho uzahuriraho n'abariye intumbi z'amatungo. Ntaho muzahurira. Ariko mwebwe mushize mu gaciro, ushaka ubuzima yarya icyapfuye. Ushaka ubuzima arya iki? Arya ibizima. Ntabwo wabura gushaka imodoka nshanguye kuyarara yazo. Ntabwo wareba hani bazitaye barakuye mu moteri n'amapine ngo nawe uti nange nabonye imodoka. Oya. Ushaka ubuzima arya iki? Ibizima. Arya ibizima. Ndagarukira kuri kungano, ndaba ndangije. Ahandi arabara hejo, kandi dusaba ko buri muntu wese izi ngano muri kubona dufite mu majyaruguru mu burengerazuba ni ubutunzi benshi batazi. Abenshi usanga bararahuwe na mwishwa wazo. Iyo mugeze hepfo ahangaha mukaryatangira kurya uducapati, utudazi, uwo ni mwishwa w'ingano. Ifarine, ibiheri byazo byose biba byaragiye, harasigaye kagatima kahe kimbere. Niyo mpamvu uri mwishwa wazo. Ariko urebye ukuntu twahise, izo ngano wazirya zuje bwa buziranenge bwazo, ngo mukamenya neza ngo turi mu ruhengeri. Nubwo impengeri nyine, ubwo bari impengeri z'amasaka, barya imbugu z'ingano, bari barebare. Ubu bari kumanuka bajya ku birayi no ku mwumbati. Nabo uzajya kubona utangire kubona batangiye kuba abo gufungura inkweto gusa. Batama nushami ry'igiti ngo ntundi icyo ndigushaka kuvuga. Kubera iki? Ingano ni ikiribwa cyiza. Bavuze ngo le blé germé considéré au même titre que l'ail. Kurya ingano zinitse bihwanye no kurya tungurusumu, comme des aliments qui permettraient de vivre plus longtemps et surtout de prévenir le cancer et la sénescence. Ingano zinitse ni nka tungurusumu, zitera kurama, ntizigarukira aho zikingira kansere, zirinda abantu gusaza bayoyoka ubwenge. Zirinda abantu gusaza bayoyoka, zitera kurama, zikingira kansere, zirinda abantu gusaza bayoyoka,
ubwenge. Un scientifique américain a découvert la présence d'une forte proportion de vitamine B17 dans les blés germés. Umushakashatsi w'umunyamerika yaragenzuye asanga mu ngano zinitse harimo B ya 17. Cette vitamine détruit les cellules cancéreuses sans attaquer aux cellules saines. Muri izo ngano uwo mumero wazo harimo B ya 17 irimbura imbuto za kanseri mu muntu ntigire ikitwara ingingo zirwaye. N'ubutunzi bukomeye. Hepfo arakomeza ati les cellules cancéreuses se forment tous les jours dans notre organisme. Mureke tujye turya izo ngano zinitse kuko imbuto za kanseri ziremerwa mu muntu buri munsi. Rero ndagira nti nsubize ku rugero, ngaho fata onyo, ngaho fata indimu, yaburetse indimu, ngaho fata karoti imwe, ngaho shyiraho ibiyiko 3 by'amashu yinitse, y'amashu akase neza, ngaho shyiraho ingano zinitse nk'ibiyiko 3 cyangwa 4, fata ku gasalade utegura ibyo kurya hirya, yego uzarye ngo uhage ariko maze kuragira amagara yawe. Banzi ibizima mu nda yawe, ubuzima bubona aho bwitagadurira. Banzi ibizima byawe mu nda yawe kugira ngo indwara zibura icumbi. Fata ingano ibiyiko 4 by'ingano zinitse. Fata onyo imwe yo mu rugero rwiza bita mayene, we gufata cya kindi kinini cyane. We gufata n'umutavu wayo bakwiteze. Fata karoti nziza, we gufata za zindi bita obeze, bya bintu usanga hagati ari igititigiri. Fata yo mu rugero rwo hagati, we gufata kanyanga gato cyane, we gufata ya indi yarenze urugero mu kuba nini, wongera ufate nayo mashu maze uyoze neza, uhuze agasalade ugafate mu muryango wawe. Ubwo uri y'ibizima ubuzima buzaza. Ubwo uri y'ubuzima indwara zizabura umudendezo. Ubwo uri y'ibizima ubwenge bwawe buzaba ku gihe. Ubwo uri y'ibizima umunezero uziyongera. Reka tubifurize ngo iwacu heza kandi hari bazima. Iwacu hehe kandi hari iki? Hari bazima. Reka tugira abagabo n'abagore bazi inshingano. Reka tugira abana bazi uburezi. Reka tugira imibiri mizima ifite ubuzima bwiza. Imana ibiduhere izina rya Yesu. Linda Africa.